بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن تعلم العقيدة الإسلامية والدعوة إليها أوجب الواجبات وأهم المهمات ذلك لأن قبول الأعمال متوقف على صحة العقيدة والسعادة في الدنيا والعقبى لا تكون إلا بالتمسك بها والسلامة مما ينافيها أو يخل بها أو يكده بكمالها والعقيدة الإسلامية متمثلة في عقيدة الإسلامية في عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة الصحيحة التي ارتضاها الله لعباده وهي عقيدة الأنبياء والرسل عقيدة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ومن سار على نهجهم من الدعاة والمصلحين إلى يوم الدين. أما بعد mga barhurmat, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, taymang hangnamu ha akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kita niyo ha pangadjian sin kita niyo perkala sin akidah sin ahlu sunnah wal jamaah. In nakauna si manalima bay nasabot na to in kangan-nganan sin akidah sin ahlu sunnah iban pagtawag sin kaibanan bukon ahlu sunnah hatungod sin ilmul akidah. Abihaon hisugpat na to in perkala hatihan sin ahlu sunnah wal jamaah. Uno in hatihan definition sin ahlu sunnah wal jamaah. Muna ta'rifus sunnah. In hatihan sin ahlu sunnah at sin sunnah, hati sin sunnah bang habahasa hiyat tariqatu was-sirah. Siya na hati sin sunnah dan iban history liabayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya dan iban sin amuin kisah sin biography sin junjungan nato Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yato bangha bahasa. Adapun in sunnah bangha definition sin ulamaul aqidah. Ay ulamaut tauhid. Yato istilah nila hasara. In hati sin sunnah siyana al-hajjul ladhi kana alaihi salatu wassalam. Siyana impamandu amuin yaun doon in kaaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay pamandu doon ha kaaunan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibang sin mga sahaba niya. Amo ito in hati sin sunnah bang hasara. Kaaw hati niya pamandu amuin yaon doon pamandu siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahaba niya ilman wa i'tiqadan ay
panghati iban sin itiqad qawlan wa amalan himumongan iban sin kakahinang ay panghati sin Rasul iban sin mga sahaba niya iban sin pangitikad nila iban himumongan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin kakahinang niya siya na ang pag-iyan ng as-sunnah allati in pag-iyan ng sunnah riya ini siya na amoin yajibu ittiba'uha wajib siya agarun habang sa muslimin usog babae akil balig amoy ni in wajib siya agarun in sunnah iban yahmadu ahlu amoy ni in upujihon sin Allah Ta'ala sa sangliton sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in tao miyamagad ha kakahinang hasunna ini iban ngi unyadum mo tawagon siya pag ikakangi hamano siya man khalafaha hisiyo sumulang hasunna ini hisiyo sumulang kaniya damikyan in sunnah magmaana siya ala sunanil ibadat tongnya ka sunnatan ha ka ibadatan damikyan itikadat ha mga pangitikad ka itikadan sing kita kakahinang tungod sin itikad damikyan biya sabi makna niya doon ha inlawan niya amin opposite niya mayukabilu al-bid'ah. Manglong niya bid'ah, innovation, amaton in lawan, opposite sin sunnah. Ha istilah sin ulama akida, sin akida. Damikian nasabot ito baita. Baita min ahli sunnah, ma'nahu min ahli tariq. Ay tao yaon siya miyamagad, hadan, mustaqima in tao miyamagad hadan amuin buntul iwandan amuin pupujihon karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeto makna sin sunnah. Adapun in makna sin al-jama'atu, al-sunnah wal jama'ah. Jama'ah in hatihan sin jama'ah habahasa al-jama'atu fil lugha kiyawa siya din ha jama'ah kiyawa din ha madda jama'ah mim jim mim ain in makna niya hiya taduru hawla al-jam' ay yaon siya halikusan siya sin amuin jama' ay naghambuok napupun wal ijma' iban yaon siya halom sin piyag ijma'an piyag hambukan wal ijtima' iban si pagfunan siya in siya ini in lawan sin opposite sin jama'a did niya at tafriq at tafarruq ay amunain nagpulak kanat atau napulak kanat in lawan sin jama'a na hambuk ay napulak kanat yeto mga umat Islam adapun in ma'na si al-jama'a fil istilah yeto haluga habahasa sin Arab pagmakna nila adapun in jama'a hasara ha akida hasara sin ulama ul akida humus salaful ummah ati sin jama'a riha ini sila na ay nakauna ummah first ummah pag iyanon salaful ummah sila ito mga ancient nakauna salaful ummah ati sin salaf ay tumpukan puunan nakauna ummah pag iyanon tumpukan din namano siya hisyu pag iyanon salaful ummah minas sahaba din naman hasahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in iban si mga sumunod ha mga sahaba nganan sila ito salaful ummah
salaf al-ummah. Iban nasin miyamagad kanila biihsanin hinang marayaw, hinang nila marayaw sampay faadlaw kiyama. Nganan sila ito salaful ummah. Bang bisan biya kato bihaon, bang kita miyamagad akida sin salaful ummah ay sahaba tabi'in atin niya magad kita sampay maut in adjar sin tiap-tiap ting kato niyong ingkamatay atin niya mabilang kita salaful ummah, salaf al-ummah. In salaful ummah humul ladina ijtama'u, sila na iniin nahambuok sila doon al-haqqus sarih, nahambuok sila kasabunnalan matarang, kasabunnalan mattan matarang ay minal kitabi was sunnah. Amo ito in mana sin mana jamaah fi istilah ulama ul aqidah. Ikatunya ahlus sunnah wal jamaah. Iban sin sabab mayta sila tawagon at tawanganan sila hanasabot ito ahlus sunnah wal jamaah. Mayta sila uno yung sabab mayta sila tawagon in sila namaratsa biyat yung pamaratsa nila amo in miyabangad hasunna sin rasul tarika sin rasul akidatan kaulan wa amalan uno in sabab ito hanasabot ito. Ahlus sunnah wal jamaah, yung pagyan ahlus sunnah wal jamaah, sila na ito man kana hisising kaaunan ala misli ma kana alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila na ito hisising kaaunan niya doon biya siya doon upama biya misal sin kaaunan siya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban si mga sahaba niya ay pamarat saya, i'tiqad, ibadat. Amo itong pag-ianon. Ahlus sunnah wa jamaah, sila neto amuin kaaunan niya doon upama biya sin kaaunan sin alayhi salatu wassalam iban sin mga sahaba ay biya sin pamarat saya, biya sin kakahinang niya, kaulan wa amalan wa i'tiqada. Na wahumin sila, angkan sila kangan ahlus sunnah wa jamaah mutamassikuna bisunnatin nabi. Sila ito na mamaugbog, biabogbugan nila, biubuhi nila, biabogbugan nila, akida nila, kaul nila, fiil nila, ibadah nila, in sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahumus sahaba. Sila na ito, yung mga sahaba. Nganan sila, ahlus sunnah wal jamaah. Wat tabi'una, iban, nganan daysab, in sumunod ang mga sahaba, wa immatul huda al-mutba'una lahum, iban na si mga kaimaman, yaon siya, guided sila, yaon sila masi hapamando si Rasul, iban si mga sahabat, miyamagad sila, iniagad nila. Wa humul ladina istiqamu ala ittiba, sila na yato in biabogbugan nila in tatap in pangagad nila hakakahinang si Rasul, iban si mga sahaba, iban si mga tabi'in. Wadanibu al-ibtida, iban sin tinggalan, ianiban nila, hiyalian nila tuod al-ibtida in innovation, ay magganap hakakahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban si mga sahaba, kaulan wa atikadan wa amala. Atin niya, dyan, wadanibu al-ibtida. Hiyalian nila tuod, ianiban nila tuod, in makaganap sila, makaimbento sila, nakapaghinang-hinang sila, fi ayyi makanin wa fi ayyi jaman. Hauno-uno na tampat in kaunan nila, iban hauno-uno na sila jaman na kauna kabihaon ka, amo ito in pagyanon, in sila amuin ahlus sunnah wa jamaah ay hiyalian nila, aniban nila in mag-imbento, magganap-ganap ha ibada, kaulan wa amalan ha kakahinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iban si mga sahaba niya, hauno-uno kaaunan, kabutangan, iban hauno-uno sila, jaman, abutan nila. Wahum bakun, in sila ito, masi-masi sila, mansuruna, masi-masi sila, yaon timatampal, yaon sila masi-masi, tiyatabangan sila, atau piyasasaplag nila, in kakahinang sin Rasulullah SAW, iban si mga sahabat niya, sampai faadlaw kiyama. Ama ito pagyanong sila, mansurun, ay tiyatabangan sila sin Allah Ta'ala, piyaguwa sila, piyatatampal sila, sampai faadlaw kiyama. Sabab tasmiyatu midalik, in sabab tawagon sila, hanasabot ito alusunna wa jamaah, sammu bidalik, tawagon sila bihatto, nganan sila bihatto, lintisabihim, mayta, iyaon sila, intisab, hasunna, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay masi-masi sila, iyaon, na mamogbog, hasunna, si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iban si mga sahabat niya, hangkan sila tawagon ahlu sunnah wal jamaah. Iyaon sila masi-masi, amuin nag-intisab ay masi-masi sila magad atau masi-masi sila doon sila sumugpat atau roon sila kumawa sin ibadat nila, akida nila, panauhid nila, pagtag-ipon nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, istimahum ala akhdi biha, karena nahambok sila roon in amuyan in biyawbugan nila in sunna sin Rasul sibuda bahiran wa batinan, ay hakakahinang sin anggaw ta'baran nila, iban sin kakahinang sin pangatayan nila ay itikad nila batina. Sibuda fil qaul hay mumungan, wal amal iban kakahinang iban sin itikad, pangitikad nila. Hangkan sila kanganan laung ta ahlu sunnah wal jamaah. Na hikaupat asma al-ukhra li ahlu sunnah wal jamaah. Aon mga pagtawag pag yan ahlu sunnah wal jamaah, pagtawag dugaing din nasabot ito. Ahlu sunnah wal jamaah, aon mga pagngan kanila dugaing. Bugaing din long ta ahlu sunnah wal jamaah. Din mga pagtawag kanila, amuin wukon ahlu sunnah, ikaisa ahlu sunnah wal jamaah, ikarwa ahlu sunnah wayroon na jamaah niya. Ikarwa ito pagtawag kanila ahlu sunnah. Hikatu ahlul jamaah, ahlul jamaah ay ahlu sunnah maksud. Hikaupat al jamaah, pagtawag kanila al jamaah ay ahlu sunnah sila, amiyang magad sunnah kakainang sin Rasul. Hikalima salafus salih, tawag kanila salafus salih. Hikaunom ahlul athar, ahlul athar ay hati niya as-sunnah al-ma'sura anin nabi, hati niya amin sunnah kaya babaita din Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikapito ahlul hadith, nganan sila ahlul hadis, pagtawag din sa ahlus sunnah ahlul hadis, karena unato din sila sila to in kiyawa nila, biyabog bukan nila hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayatan wa dirayatan, miyamagad sila hapamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Hikawalo pagtawag kanila al-firqan najiyah, tawagon sila in ahlus sunnah firqa najiyah, iyon ang mga kahadis-hadisan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masabot im mga ngani ni atau im mga pagtawag ini biya sim firqa an najiyah. Maita sila kanganan ahlus sunnah in firqa najiyah liannaha kana siya tanzu, lappas sila, tanzu minas sururi wal bid'ah, lappas sila din hakangian iban sin pag-innovation, paghinang-hinang, wad dalalat fid dunya, iban kalawong lappas sila din mga
uno na ginisan kalaungan hadunya. Watanju minan nar, iban lapas sila din ha siksa afinar ka jahannam yawmal qiyamah, hadlaw qiyamah. Ay di sila masiksa, di sila siksaon hadlaw qiyamah, abang biyawog bukan nila in kakahinang sin Rasul iwan si mga sahaba kaulan wa amal wa tikada, ito yung pamagbog nila hangkan sila kanganan al-firqatun an-najiyah, ay tumpukan salamat lapas din ha pinarkajahad law kiyama hanas damikian na nasabot ito maita sila nga firqan najiyah litbaiha sabab sin intumpukan yaon miya magad siya hasunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakainang sin Rasul. Hikasiyam pagtawag kanila at taifatul mansurah, taifal mansura, hati niya al-muayyida ay tumpukan tiyatabangan din ha Allah subhanahu wa ta'ala, tiyatabangan din ha mahasud si tabaraka wa ta'ala. Hangkan sila tawag taifa mansura ay al-muayyidatu anil minallahi subhanahu wa ta'ala, tiyatabangan ay tabang din ha Allah subhanahu wa ta'ala, apakaradyaan nila tiyatabangan si mahasud si tabaraka wa ta'ala. Hangkan sila nganan al-filqa at-taifatul mansura. Hikang po pagtawag ahlus sunnah wal jamaa ahlul ittiba, ahlu ittiba ay tao miyamagad. Maita ito littibaihimul kitab sabab in miyamagad sila ha Quran sin Allah biyawag bukan na yung Quran sin Allah ta'ala was sunnah iwan sin kakahinang sin Rasulullah sunnah sin Rasul wa asarus salafus salih iwan iagad nila in athar kakahinang sin mga sahaba tabi'in asar salafus salih hangkan sila kanganan ahlul ittiba, iniagad nila Quran, sunnah, sahaba. Nah, amo ito pagtawag sin dugaing lain ha ahlus sunnah wal jamaa hangpo kaginis atawa hangpo kalima ngan pagtawag kanila. In sumunod ha subject na to, pangajian na to ini aqidatu ahlus sunnah wal jamaah, pangi'tikad sin ahlus sunnah wal jamaah, atau lang niya khasaisul aqidat aqaidul islamiyah atau khasaisul aqidatul islamiyah, kabidda katartanto ay kabidda sin aqidah sin Islam ay aqidah ahlus sunnah wal jamaah, bidda siya ma-identify mo siya in akidah sin ahlus sunnah wal jamaah. Ha akidah sin Islam, di magbus siya doon ha akidah sin ahlus sunnah wal jamaah. In kabidda niya mataod ginisan pangilahan mo in akidah sin ahlus sunnah wal jamaah, di mo kawakan ha uno-uno akidah ruwain. Di mo siya ni kawakan hadugay ang akida. Na, karena benar tu mga nasabot amin akida yato, sinalus sunnah, tustamaddu min al-wahi. Karena insya kiawa dain ha wahi, ay dain ha Quran. Amin laya in wahi, ay Quran laya tihil batil di nas wayroon siya kialamuran in kabatalan atau bukan benar. Mimbay niya day yung doon ha laum niya wala min khalfi damikyan wayroon kabatalan kalaungan doon ha ulihan niya haunahan iban sin ulihan aman yung Quran sin Allah Ta'ala. Dahin ha kabidda hanasabot dahin na mga nasabot kabidda sin aqidah sin ahlus sunnah wal jamaah matawag siya. Hika isa, salamatu masdar talakki. Salamatu masdar talakki. Hati niya, salamat
lapas in puunan guaan sin pagkawaan niya. Salamat din ha sa, din ha kulang. Kana wahi din ha Allah subhanahu wa ta'ala. In pagkawaan sin akida sin Ahlussunnah wal Jamaah. Salamat lapas siya, din ha panagna, din ha puunan niya, in pagkawa kaniya. Na, hanasabot ito, timadiha, kana yaon siya, si masandig. Wayron dugay pagkaan niya, amo na alal kitabi was sunnah, doon da sadya kiyawa, pagkawaan sin akida si Ahlussunnah wal Jamaah, dahin ha Quran sin Allah, iban dahin ha sunnah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikato, iban kiyawa idma salafus salih, ay salaful ummah, amureto, turain, hangkan siya salamat talakki, masdar talakki, kana amuna itimaduha in, dahin doon hadya siya maka-itimad, si masandig, dahin ha Quran sin Allah, sunnah sin Rasul, iban ijma, uno yung fiyag ijmaan sin salafus salih, ay sahaba, iban sin tabi'in, na. In siya, guwa siya dahin hanasabot, itong naba'us safi, in tubuan niya dahin hamasawa, dahin hamatarang, wayroon nasagot dito, wayroon amoyin lumi dito pagkawa, bukon dahin hamalumi, ay masawa siya, matarang, in Quran, sin Allah, in sunnah, sin Rasul, iban sin ijma, sin salafus salih. Naam. Ito. Ba'idan an qadar ahwa was subahat. Malayo siya din ha amuin lumi sin hawa nafsu. Wala siya kialamuran bisan biya hanglop din ha hawa nafsu sin manusia. Hawa nafsu pikilan din ha hawa nafsu sin manusia. Malayo siya. Was subahat iwan malayo siya din ha subha. Hangkan siya salamat, masdar at talakki. In khasais kabidda, sin Ahlussunnah wal Jamaah, pagkawaan sin akida nila, tu farkala da, Quran, Sunnah, ijma' salaf salih, in kabidda nini, di mukawakan hakatan majahib. Kamadzhab-madzhaban hadunya ini, pila nga ibo, pila milyon na gatus, pila intaud, pila gatus nga ibo na, intaud, majahib, pikilan, majhab, wal milal, iban ginisan pag-aalamahan sin tao. Wadi mo kawakan doon. Wan nahal, gairal akidah dugaing din ha akidah sin Islam. In akidah sin Ahlussunnah wal Jamaah, di mo kawakan doon. Harugaing akidah, dugaing mazhab, dugaing agama, dugaing tumpukan. Na adapun in Yahud, iban sin Nasara, in akida nila ittakhadu, in pagkawaan nila akhbarahum, dahin ha ulama nila, pari nila, dahin ha pope nila, sila, dahin ha babaan sin pope nila, cardinal nila, ito'y Nasara, iban sin Yahud, dito sila hatungod sin akida, dito sila magkawa. Ruhbana pari nila, arbaban. Dito in kahagaron nila, tuhanon nila, min dunillah. Dugaing din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Dugaing din ha Allah ta'ala. Adapun in Sufiya, pamasdar talakki, impuunan pagkawaan nila sinakida, indahong wal kashfu. Amo na yung niya, kawaw din ha, amoy bukis. Kaya bukisan, atawa bukis, matampal. Wal ilham, kiyawa siya din ha ilham. Atin niya ilham wal hadas, kiyawa siya din ha huna tali wal ru'ya ibang tagainop. Kawaon din ha tagainop wal manamat din ha yaon guwa din ha tao amoin halong katugan. Halong katugan, manamat, imagination, tagainop. Ito in Sufiya, pagkawaan nila sin
akida nila. Adapun in Rafidah, masdar talakki, puunan sin pagkaan nila akida, indahum dun, mayat sa munubiyasin, amuin, dawa nila, annahu nato din siya, mawjudun, yaong aum kuno doon, kan fi Ja'far, pagyanon kan Ja'far. Iban sin amuin, agin niya, in agi niya ay matahum. Amo ito, in agi nila, in Rafida, amo ito in imam nila, agaran nila, Ja'far. Adapun ulamaul kalam, ahlul kalam, pamasdar talakki akidatahum, puunan sin, pagkawaan nila akida, indahum, huwal akl, dahin haakkal nila isang. Dahin haakkal in ahlul kalam, yato puunan sin, guwaan sin akida nila. Adapun long ingkatan mazhab, pikilan, wal ittihajat, iwan sin pamando, al-batila, kabatalan, biyasin, kasuya biyasin komunista, wal ilmaniya, iwan sin secularism, painahain siya, ta'tamiddo, yaon sila si masandig in akida nila kawa fi takrir mabadi. Yaon kawaon din ha amo in declaration puunan sin guaan puunan niya ala zubala doon kiyawa din ha amo in basura malummi afkar munharifin din ha pikilan malummi sin amo in simisimay din ha amo in akida sin Ahlussunnah wal Jamaah. Iban sin kaibanan. Adhanul fikriya al-mulhidin. Kiyawa din ha pikilan atau pikilan pangannal huna-huna pikilan sin mulhidin. Amo na mga amo na mga komunista ay nakasisimay sila din ha amo yung kasabunalan. In sila, yahkumuna ahwaw. In panghukom nila, nafso nila. Bukod in panghukom nila, Quran, was sunnah, salaf, ijma, salaf. Bukod. At niya, panghukom nila, nafso nila, was shahawatim, iban sin shahwa. Kawayan, sin hawa, nafso nila, fi ibadillah, doon ha, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ha, ipon sin Allah. At iniya, doon ha, babaan nila matin, doon makamuroon tungod pamando din ha Quran, din ha Sunnah, malingkan kata, din ha pikilan, sinsisyo na in ha na Quran nila. Adapun in akida Ahlussunnah wal Jamaah, hiya bihamdillah, alhamdulillah, salimatun salamat siya din ha mga nasabot ito, musallamatun lappas siya, min hadar dajjal wal jaif, din ha mga dajjal ay pikilan, ay din ha mga akida malummi, bukun kiyawa din ha Quran, din ha Sunnah, din ha salaf, ijma salaf, wal jaif, iban din ha amoy pikilan, amoy peke siya, hinang-hinang. Salamat in Ahlussunnah wal Jamaah ha mga nasabot ito, mura-murahan, mga barhurmat nagdurungog, mga maas tautay mahudna mo masok malayo, amo ito in ikapatumtum na mo ha duman ini, inshallah subhanahu wa ta'ala, dahilan pakita niyo si mahasot si tabaraka wa ta'ala, amo in makapagkita pakaniyo, makapagbak pakita niyo hawakto nasabot ini, mura-murahan tubtob dito na sadya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.